米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。巴盖尼因爱爱阿歪歪诺米达，阿玛巴拉达拉玛安果安安诺达棒。借着我们的好言行，使上主的名得荣耀。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉在吉达阿米拉亚布多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Pasuar ko hiti atam lao ji Abrahaman, sing siaw pi tengir ho, o pinengneng niam ti suanan i, o cecay no talamaan nay atam lao kiso han nang ra. I sa tapangan tu sa puro-turo at sefang sa ka-6 atusir. 赫人对亚伯拉罕说：“先生，请听，在我们眼中，你是一位伟大人物。”创世纪23章6节。Saligagaaw, o masarutsulay ko faluzo ni Abraham amitaong tukawas, ato o misapuneray ko faluzo ningra, a mararihalay ato maroay i kanan apala a finansalan. Saka, tala ukanguluan no tamtamlaw jingra, ta halungangan no kawas a mapalusyang itira. 亚伯拉罕有忠心的信仰，并且他以谦卑的态度与迦南地的住民和睦相处，所以人人尊敬他，而上帝的名也因此在当地被宣扬。Midtolan kita， 我们同心祷告。Tabangaw, nanay patamaan isu kaku, ta ano umaan to ko nitlumakan ako o matatulungay i nafalutsuan no miso, ato mamatlang a malang ayay awatsay kako, ami paslir do ngangan no miso。上主啊，求你帮助我，使我无论做什么都能合乎你的心意，并且有美善的见证来荣耀你的名。Pakai ni i talamaan nay angangan no tapang, ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。